Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathii na mbere wega. Samidoh ni atiga andu magegete thutha wake gututhura Gicanjama na miario akorwo akirekereria riria kwa addressaga ndeto ciegie Nyamu gukorwo akiri mucii kuria kwao gicagi, mucii uratwika Samidoh agiakiire Edday kuria gicagi kuria marakorirwo magikungwira mambura ma kirithimathi. Nyamu arakoretwo agishare videos ciake akionania uria ciana ciao na Samidoh iraki-enjoy mambura ma kirithimathi mari kuria mucii gwa Samidoh, na ni ndeto irakorirwo igitrend muno guku nenda-ini cia ukinyaniria makiria hindi ya thiguku ya Christmas. Samidoh nionekana gukinyirwo ni ndeto iyo na akorwo akime address akiri na maruru maingi muno kugerera his Facebook page kuria agikorwo agiikia comment nduru muno. Uyu ni murumiriri wa Samidoh na kumwandikiire akimwira ati akoretwo akihenia andu ako single no thutha mutheri agikorwo agitwara second wife wake mucii wa first wife handu akorwo agiakira second wife wake nyumba yake, na ni comment agikorwo ikirarakia Samidoh ta mutugo acokagia mugwe wa hwai o haria wagwira, na niho akorwo akimumuthura murumiriri uyu wake na comment nduru muno kuria akorwo akimwira ati advice iyo yake hagirire gutwara kuria kwao kuona we ndaratambura no urarora maria aragikorwo akionania guku nenda-ini cia ukinyaniria. Na Oliver John na murumiriri wa Samidoh uria kumwirite ati Nyamu ni mkweli, no lies, aliconfirm amekujengea ushago na hata sungurani zake, kwani pesa ya mugithi unapelekanga wapi? Na Samidoh ni akorirwo akiona haja ya gukorwo agicokeria aria marecireria ati mucii ucio marari na Nyamu marakiriagira thiguku ni mucii wakitwo ni Nyamu, na niho Samidoh agikorirwo agicokia na comment ino na akorwo akionania ati ndureka ciothe iria iragwa thiini wa comment ciake ndagukorwo akihuha onao, na koguo akorwo aki-address ndeto ici akiri na maruru maingi muno kuri amwe a arumiriri ake makorirwo makimworota makimwira ati ni aramaruma na we ni woranika ndeto ciake guku nenda-ini cia ukinyaniria. Tutigucitereba makiria, tugucikinyia hau. Thank you for your time. Thii na mbere na gutana on your notification niguo kamukira video citu. Tucemanie in our next one.